Bisa nkaho biteye ubwoba, bisa nkaho bihangayikishije guverinoma ya Kongo, cyane cyane perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bisa nkaho kubyakira byamunaniye, kubyakirizana yombi byamunaniye. Ni ibitero biri kuza byibasira ibikorwa remezo bya leta, cyane cyane ibigo bya gisirikare biri muri bitanu bya mbere bikomeye mwa kiriya gihugu. Ni ibitero biri kuza byangiza byinshi, bikangiza inyubako zihenze za leta, maze bikangiza koko, bikangiza mu rwego ruri hejuru cyane. Mu kwezi gushize nibwo twababwiraga yuko hari ikigo cyari giherereye i Panzi kimaze gufatwa n'inkongi y'umuriro, bivuga ko M23 ariyo yabigizemo uruhare mu gushya kw'icyo kigo. Icyo kigo cyari muri bitanu bya mbere bikomeye cyane, cyari giherereye mu mujyi wa Kinshasa ahazwi nk'i Panzi. Icyo kigo bivuga ko cyari kirimo intwaro z'ubwoko bwose, hari harimo drone 1200 ziri mu bwoko bw'utu device. Murabizi izo drone ibyo zakoze, izo drone zazaga mu kirere cya M23 zikisanzura maze zigasubirayo nta nkomyi, nta radari n'imwe izibonye. Bivuga ko haguyemo na twato dutoya tumwe tw'intambara, tumwe twaremewe kurwana umuhenerezo turi mu mazi, tugenda twikoreye ibiturika, cyane cyane za misile zirasa kure cyane. N'utwato turi mu bwoko bwa Serage High Screenboard, n'utwato twakorewe mu Burusiya, n'utwato twataka cyane ku kigero kiri hejuru cyane. Intwaro zarokotse mu icyo kigo zimuriwe mu kindi kigo giherereye i Kadutu, ni ikigo cyunganira icyo ngicyo, nacyo kiri muri bitanu bya mbere bikomeye mwa kiriya gihugu. Icyo kigo nacyo kikaba cyarimuriwemo intwaro, hakamurirwamo n'izindi ziri kugurwa zivanwa hanze mwa biriya bihugu bikomakomeye ku isi. Ku itariki 17 ubwo ni ku munsi w'ejo mu masaha akuze, nibwo leta ya Kongo yatangaje ko icyo kigo nacyo gifashwe n'inkongi y'umuriro itaramenyekana ahantu iturutse. Bivuga ko icyo kigo nacyo cyari kirimo intwaro z'ubwoko bwose, cyane cyane izo drone, n'utwo twato twari twasigaye, cyane cyane n'intwaro z'ubwirinzi bavugaga yuko zizahangana n'umwanzi bihanganyemo mu ntambara. Icyo usabwa gusa, kanda subscribe nimba utarayikanda, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kanda subscribe, kandi nawe wayikoze uri uw'agaciro kuri twebwe. Icyo ngushishikariza ni ukugumana natwe 5 kuri 5, maze tukagendana mu makuru yacu yizewe cyane 5 kuri 5. Ubutasi bwa M23 bivuga ko buri ku kigero cya 30% ugereranyije n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ubutasi buri gukorerwa mu gisirikare mo ndani cya Kongo, muri guverinoma ya Kongo. Ni ubutasi bugambiriye guhombya, bugajegeza guverinoma ya Kongo mu ntambara bihanganyemo na AFC M23. Ni ubutasi buri kugera ku gikorwa bifuza, ni ubutasi buri guhombya byinshi, ni ubutasi bukomeje gukoma mu nkokora leta ya Kongo, ni ubutasi buri guhombya byinshi, ndetse cyane cyane igisirikare cya Kongo. Ubutasi M23 buri kugera ku ntego yabwo. Ubwo butasi ni ubutasi buri ku kigero kiri hejuru cyane, leta ya Kongo idashobora kumenya na gatoya. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka asize umukono ku itangazo mu minota mikeya ishize cyane. Itangazo rigira riti: twamaganye ibikorwa biri gukorwa na leta ya Kongo, twamaganye ibikorwa bibi biri gukorwa na leta y'i Kinshasa, ibikorwa byo kwibasira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye mu burasirazuba bwa Kongo. Twamaganye ibitero leta ya Kongo iri kutugabaho mu gihe cy'agahenge, ikaba ngombwa ko tutakaza ubuce bumwe na bumwe twagiye dufata, bikaba ngombwa ko abaturage bamwe na bamwe bahasiga ubuzima ndetse abandi bagakomereka. Ibikorwa bikorwa na leta y'i Kinshasa, ibyo bikorwa bigakorwa mu gihe cy'agahenge, ibyo bikorwa turabyamaganye, turabyihanije. Lawrence Kanyuka aravuga ati:
leta ya Kongo itugabaho ibitero mu buryo butunguranye mu gihe cy'agahenge mu masezerano yagiriwe muri Qatar iduha. Ni amasezerano atarasizwe mu bikorwa na leta ya Kongo, ariko twebwe mu gihe bayasize mu bikorwa mu gihe tukiri mu gihe cy'agahenge, leta ya Kongo ikatugabaho ibitero by'amadorone. Bamwe na bamwe muri twebwe bakasiga ubuzima ndetse n'abaturage bakasiga ubuzima, abandi bagakomereka, cyane ko bashinja Gisegeti ko atakunda abaturage be, yaba bakunda atagahanganye n'abaturage, yagahanganye n'igisirikare bahanganyemo, akareka abaturage bagakomeza ubuzima bwabo bisanzwe. Ni itangazo ryanditswemo byinshi, ariko twebwe tubacira mu ruyange tukayavunagura. Ayo matangazo yose tukayacishamo amaso tukayavunagura maze tukayabagezaho. Ni itangazo rishyizweho umukono n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka mu masaha makeya ashize. Mbona ko ari isaha ishize itangazo rigiye hanze rya M23. Mu itangazo ryabanjirije iri ngiri, M23 yatangaje ko Felix Antoine Tshisekedi natahagarika ibikorwa bibi n'ubugizi bwa nabi ari gukorera abanyekongo, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Yavuze yuko izisangira Felix Antoine Tshisekedi ikinshasa, byanaba ngombwa ikamwisangira muri presidence maze ikamwibariza utubazo. Kandi koko biragaragara ko M23 yageze Kinshasa, ibikorwa iri gukorerayo ni ibikorwa biteye ubwoba cyane, biri kubabaza bamwe muri guverinoma ya Kongo, cyane cyane bamwe bakahunga, abandi bagakwira imishwaro bitewe n'ubwoba bafite. Iturika ry'ikigo cy'Ikadutu cya gisirikare giherereye mu mujyi wa Kinshasa bivuga ko gifitanye isano n'ikwikwa ry'urusengero rwa Pasteur Richard. Urwo rusengero rwa Pasteur Richard rukaba rwafashwe n'inkongi y'umuriro itaramenyekana ngo icyayiteye. Abasesenguzi babirebera ku mpande bavuga ko urwo rusengero rwaba rwatwitswe n'ingabo za Kongo FARDC. Ingabo za Kongo zavugaga yuko ingabo za M23 zaba ariho zihishe, cyane ko zari zifite amakuru ko yuko M23 yasesekaye mwako gace. Bari bafite amakuru ko abaturage bo mu gace ka Gasihe batangarije ikinyamakuru Mazembe ko bigeze babona abarwanyi ba M23 basesekara mu utwo duce, ariko bagashakishwa bakabura irengero ryabo. Bakavuga yuko babishe mu urwo rusengero, akaba ariyo mpamvu batwitse urwo rusengero. Kuko amahirwe urwo rusengero ntagira n'umupfa, ahubwo hahiramo ibikoresho by'urusengero bihagaze agaciro k'amafaranga ari ku kigero cyo hejuru cyane. Pasteur Richard aratabaza leta ya Kongo ko yamufasha ikamutabara, maze bagatera Pasteur Richard inkunga yo kugira ngo yoroganize urusengero rwe rugasubira ku murongo, cyane ko yari afite abakristo benshi, ko agomba guterwa inkunga maze ibikorwa bye by'ububwiriza ndetse n'igipasitoro cye bigakomeza bisanzwe. Murumva ko M23 yigereye mu mujyi wa Kinshasa, ikomeje gukora ibikorwa byayo bigiye bitandukanye, igenda yibasira ibigo bya gisirikare, ibikorwa remezo bya leta, igenda itwika ituritsa. Mu kandi kanya gatoya ushobora kumva ngo hahiye ikindi, cyangwa se hahiye ikindi gikorwa remezo cya gisirikare, cyangwa se yigereye muri presidence kwa Felix Antoine Tshisekedi. M23 ni umutwe udakinishwa. Iyo uvuze ubuvuze, kandi iyo uvuze ntusubirwamo, kandi ikora ibintu byayo bucece, cyane ko ifite imbaraga, ifite n'ubushobozi buhanitse buri ku kigero cyo hejuru cyane. Reka amakuru yacu tube tuyasubikiye ahangaha. Icyo usabwa gusa kanda subscribe maze tubane 5/5. Nari kumwe nanjye Mbate Tofiti. Reka amakuru yacu tugumye tuyakurikirane, nihagira igihinduka turaza kubamenyesha. Rugira hujya ugume ku muyoboro wa Mbate Tofiti. Reka tubonane nakagaruka. Ciao ciao.